Ćao drugari i dobrodošli u moj kanal. Za današnji video, kao što već vidite, pošto sam već našminkana, radila sam jedan make-up look. Ovaj make-up look je bio specifično što se tiče očiju, ali ako želite da vam snimim foundation rutinu ili tako nešto, pišite mi u komentarima. Inače, zvezda današnjeg videa su bile ove palete, tačnije ova paleta. Znači u Sephori su imale one kolekcije novogodišnje koje možda i dalje ima. I dalje možda možete da ih nađete i ja sam našla sjajnu ponudu. Ove dve Tarte palete su bile nekih, ne znam, 6-7 hiljada, nisam ni ja sigurna. One su bile u kolekciji, znači dolaze zajedno. Ova se zove Glamour, ova se zove Gilded. Glamour paletu radili smo live na TikToku i šminkala sam se tamo sa njom. Ona ima ove ovako hladnije nijanse, sada ću vam pokazati. A za ovu Gilded paletu sam ostavila da vam snimim video na YouTube-u kako radimo neku šminkicu. Evo kako je ispala. Ja sam željela da to bude nešto onako magično, nešto novogodišnje, a s druge strane nešto što definitivno možete i vi sami da odradite. Sada ću vam pokazati kako ona izgleda. Znači ona je ovako sa ovim toplijim tonovima. Znači, ako želite da vidite kako da stvorite ovakav make-up look kao ovaj, nastavite da gledate i isto tako ne zaboravite da me pratite na Instagramu gdje sam upravo okačila sliku sa ovom šminkicom i isto tako ne zaboravite da me pratite na TikToku da biste gledali sljedeći put live-ove kada se šminkam. Sada možemo da krenemo na rad. Pa drugari, prvo počinjemo sa senkicom koju ćemo da stavimo na ceo kapak. To će u ovom slučaju možda biti neka od ovih svetlijih. Mislim da će biti ova prva. Uzimam je znači na ovako ravnu četkicu i samo ću je staviti preko celog kapka, bukvalno, i ne gledam da to nešto bude savršeno. Sad sljedeće što ću uraditi je na ovu četkicu, mislim da moram malo se spustim da biste me vidjeli, ali na ovu eyeliner četkicu uzet ću ovu senku, ovu kao brownkastu, i pokušat ću njome da izvučem neki eyeliner. Moram samo prvo da proverim kako mi to ide, jer sam samo malo vlažnom maramicom nakvasila ovu četkicu. Isto tako sam izvukla i ovo mačkasto u početku oka, međutim to sad i nije nešto toliko savršeno, tako da se nećemo previše fokusirati na to. Sljedeće je uzimam ovu onako malo pljosnatu četkicu, ali ipak za blendanje, i uzet ću ovu brown nijansu ovdje. Sad ću vam pokazati, znači, ovu. I nju stavljam ovdje skoro kao neku tranzicionu senku. Ne pridajem nešto previše značaja ovome također. Od ove senke ću isto staviti malo i dole ispod oka. Ja ću sada na ovu četkicu koja je u suštini za usne uzeti ovu najtamniju brown nijansu koju imamo ovdje. I sada ćemo pokušati da napravimo kao cut crease, s tim što želimo da spojimo sa eyelinerom, znači da to bude neki kao zatvoreni cut crease. I sa ovim idite polako jer želite ova linija da vam bude što tanja i nežnija. Meni ovo trenutno bukvalno izgleda kao da je crno. Sad ću uzeti onu svetliju brown i prosto ću malo probati da njome ublažim sve ovo. Ćemo probati ovo malo da isenčamo. Sad ceo ovaj cut crease moramo malo lepše i oštrije da isečemo. Uzimam ovaj NYX Glitter Primer i prvo ću njega da stavim, jer jedino u ovom trenutku može on da mi spasi ovo na očima.
I sad uzimam istu senku koju sam stavljala i malo pre. I utapkavam je na svim tim mestima, s tim što ova senka je dosta onako jaka i pigmentovana. Ja prvi put kad sam je vidjela nije mi to bilo toliko jako. Verovatno i zato sam planirala sa njom da radim. Jer sam mislila da je dosta svetlija nego što jeste. Inače ovo sada već i ne izgleda toliko strašno. Jedino što ću sa istom četkicom uzeti malo od ove bele šimeraste senke. I samo ću staviti lagano onako svuda preko. Ne želim da prekrijem ovaj pigment, ali s druge strane prosto čini mi se da će ovo izgledati lepše ako bude malčice svetlije. Tako, sad ću da završim i drugo oko pa se vraćam. Evo kako sada izgleda. Mislim da izgleda realno mnogo bolje. Vraćam se sada sa ovom četkicom za eyeliner i sa onom prvom čokoladno brown senkom. Želim samo malo još da popravim eyeliner. Sada drugari pravimo pauzu od palete i od senkica i radimo ovo. Želim da lepim ove cirkončiće kao što vidite. Sada ja imam znači ova dva reda. Jedna se kao sijaju u svim bojama, drugi su skroz onako srebrne. I naravno koristit ću ove najmanje jer želim da stavim što više. Sad ću vam otkriti tajnu kako ja to radim. Uzimam malo providnog lepka, stavit ću ga na ruku. Tako. I sad uzimam, znači ovom jednom starom četkicom koju imam, uzimam bukvalno malenu tačkicu lepka i stavljam je tu gdje želim da stavim cirkon. Onda uzimam cirkon sa pincetom i stavljam ga na to mjesto. Tako. Vidite? Iskreno da vam kažem, nemam neki plan gdje ću stavljati ove cirkončiće. Bukvalno idem random. Pa ćemo vidjeti gdje će koji završiti. Ali znam da želim da to bude onako malo jače. Ovi manji su dosta komplikovaniji za stavljanje od većih. Ali baš se lepo sijaju. Uzimam pincetom cirkončić i samo ga približim tu gdje sam planirala da ga stavim i to izgleda otprilike ovako. Pa drugari, cirkončići su zalepljeni kao što vidite. Trebalo mi je 100 godina za ovo, ali smo na kraju uspjeli. Nadam se da ste shvatili, zapravo nije teško, samo kad odlučite da lepite ovoliko puno cirkona kao što sam ja odlučila ovog puta, onda vam stvarno treba i vremena i strpljenja i svega. Sada prosto želim samo malo sredim ovu situaciju dole. Za to ću uzeti onu belu šimerastu senku i stavit ću je samo malo kao highlight ovdje, jer je ovo ipak senka. Prosto i izoštre se ivice kada se stavi ovako šimerasta senka ispod. Sada uzimam ovu senku i uzet ću prosto onu čokoladnu brown koju sam stavljala kao eyeliner i malo ću da potamnim ovu situaciju ispod oka. I sada posle toga ćemo da lepimo, to jest ja ću da zalepim veštačke trepavice i da se vratim da vam ispričam koju imam kombinaciju na usnama. Pa drugari, oči su gotove i za sam kraj ostalo nam je samo da vam pokažem šta sam to stavljala na ustima i da ih normalno malo osvežim. Pre svega sam stavila ovu Trend It Up, to je marka iz DM-a, Contour and Glide Lip Liner. Ovo je u broju 218, znači savršena nude boja. Carmine
je ovaj Kiko Milano u broju 01. Njega sam već spominjala, čini mi se, na mom Instagramu. On dok se maže je toliko kremast i lep, a posle se suši mat i to je baš ono mat. I to je ono što mi se sviđa. Znači, ljudi, sada mi se šminka previše sviđa. Vi ne znate kako ovo moćno izgleda uživo. Inače, na kraju od sjaja stavljam Essence-ov Shine Wet Look sjaj. Ovaj je bio u nijansi ono kako beše broj 17. Nešto Let It Shine, ja mislim, ili tako nešto. E pa drugari, to je to za danas. Ja se iskreno nadam da vam se dopao današnji video. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da lajkujete, da se pretplatite na moj kanal, kao i da mi pišete u komentarima šta je sljedeće što biste voljeli da vidite. Isto tako ne zaboravite da me pratite na TikToku i na Instagramu gdje ću okačiti uskoro slikice od ovog make-up looka. Ja sam oduševljena kako je ovo ispalo inače. I to je to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!